sinzi niba hari undi kugira ngo natwe dufate ijambo. Jewe ntabwo nshima ahubwo jewe ubwo twarangije umwaka amahoro. Ni byiza twawurangije amahoro, ariko jewe ndashimira abantu twabanye hano Horebu. Ndashimira abamama, ndashimira abapapa, ndashimira abana bo muri torero ko twabanye neza. Ndashimira korali Penuweli, bagaza uzambabarira ufate Penuweli neza, uzayikomeze cyane. Kunda korali, ndageze ikibazo ndagwara muri iyi Noweli sinayiba, nicyo cyambabaje. Nibura ngo mbe muri iyi Noweli kugira ngo save hano, nibura nagenda muri Noweli. Nukuri ndabashimiye mwese, je ntabwo mvuga amagambo menshi, nanabasezeraho. Zatuguma tuvugana ku matelefone. Murakoze. Abarere twagize amarangamutima menshi. Iyo abantu baba batandukana ishavu riba ryinshi, ariko Imana idushoboze kugira ngo tubashe kugira icyo tuvuga. Ntabwo byoroshe iyo abantu mwabanye neza, nuko biza bigenda. Ngira ngo warabanye nabi, ibi ngibi ntabwo byabaho, ahubwo wagenda wububa. Ariko kubera ko abantu muri Horebu twabanye neza, niyo mpamvu mubona bimeze gutya. Kandi niba abantu bari kurira amaso yatukuye, byagenze ukundi, nuko nyine niko byagenze. Nuko nta kibi twibuka mwadukoreye, nta kibi twibuka, ahubwo turibuka ibyiza. Aya marira ntabwo ari ayo kubabara ukundi, ahubwo no gutekereza ibihe byiza twagiranye n'abakristo bo muri Horebu. Nanyuze muri paruwase nyinshi, tugenda dutandukana, ariko iyi paruwase ya Horebu na paruwase ya Kamembe na Nibature y'Igitarama, nagiye nyura ahandi paruwase Kirinda nayo muri Karongi twagiremo ibihe byiza by'amasengesho. Ariko reka nigarukire hano. Ndabashimiye abakristo ba Horebu barangajwe n'abashumba. Bishop Sironi ari mu bantu baje kundambagiza. Kurambagiza murazumva? Ni Kinyarwanda. Ari mu bantu baje kundambagiza. Arama ati ndashaka dukorana. Ndamubwira ndi hoya, jewe ntabwo biraza. Kuko
ndacategereje hari icyo Imana yavuze. Kandi kuvuga ngo nze gukorana namwe ntabwo biraza, ntabwo ndabibona. Bazaga kenshi akaza ashoranye n'abashumba, hariho Revera Mutima, hakaza na Pasiteri Musafiri, bazaga ari batatu. Baza kumbwira ati ngwino twakubonyemo impano, ngwino dukorane. Nari naramuhakaniye pe, ariko Imana iransanga, Imana iranyereka, Imana inereka uyu mukumbi. Yemwe nari mbitse amabanga menshi y'uyu murimo. Kuva nkiri ku Kibuye Karongi niho nahabwaga amasezerano yo kubaha ngaha. Naza nkabibwira Bishop nkiri umurayike, ndamubwira umunsi wa mbere, reka mbisubire nabisubiyemo, umunsi badusengera, ndamubwira nti ni mwebwe bakuru, njyewe ndi umurayike, inzozi nabonye zinsobanura nka pasiteri. Ndamubwira nti nabonye umuntu ampa ubusho bw'inka, arambwira ngo ubu busho ni ubwawe, muri ubwo busho harimo inka zikamwa. Arambwira ngo ngaho genda ukamiza inka. Ubwo hari mu nzozi. Mfata insobeko, inka ndasobeka, tangira gukama. None kwa kuri mpa inkama, mbona Bishop Siron araje ampagaze hejuru, aranyitegereza. Inka ya mbere ndayikama, ndayivuruganya, ndahumuza. Barambwira ati rekura iriya yindi ya kabiri. Iriya yindi ya kabiri nayo irinikira. Mu gihe mpanikama mbona igiye kunanira, kuko yarakomezaga cyane. Nagira ngo ndakurura urushunzi ntirumanuke, nagira ngo ndakurura urushunzi ntirumanuke. Sirona arazara arambwira ngo papa wandi yakwigishije gukama. Ndavuga ngo yarabinyigishije. Ngo none ngo kudahawe ukama ngo nguko iso yakwigishije. Arambwira ngo none ngo iso ngo yakwigishije gute. Ndamubwira ngo inka ikomeza ntiyambwiye kuzohera ku moko hasi, uko ugenda ukurura niko n'urushunzi rugenda ruboneka. Arambwira ngo ngaho kama rero nkuko iso yakubwiye. Mbona ko ntangirira ahangaha, naho ubundi nafataraga hano hejuru nkamanura urushunzi ntirusohoke. None harambwira ngo ngaho kama nkuko iso yabikweretse, pera hano hasi ku moko. Mbona ikame, mbona yanka ndayikamye, mbona amata inkongoro iruzuye. Ngo buce ndaza nje muri konje, ndamubwira ngo nsobanurira izi nzozi. Nibwo nawe zimusobanuriye, arambwira none urumva utari umushumba, si bisa tuza kukubwira ngo uze dukorane umurimo ukaba waratunaniye. Arambwira ati ico ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri, musare sinzi impamvu n'ibintu, arambwira wa muntu wanjanaga mu nzozi, arambwira ngo ndimo kuguha umurimo wanje ngo ukawanga. Ndabona ntabwo mbishoboye, tikane jewe inzimvune z'abapasiteri, kuko jewe mu itorero nakoraga muri GPR, nakoraga muri za paruwase, nkaja mu audite, nkaja hehe, ubuzima bwa paruwase bwose nari mbuzi. Ndabona jewe sinshaka umupasiteri, kubera kuba pasiteri nukuja muri stress, nta stress nshaka. Arambwira ngo ngwino nkwereke. Mbona ko anjana mu murima w'imbara, urimo ibigori byinshi. Umurima wawe undi ureba zambara, hari ahantu wabonaga ibigori wabyitegereza ukabona umurima wose n'umukara. Arambwira ngo ngaho sarura ibi bigori. Mbona ko mfata umuhoro, ndatema ndunda. Ngo nze kureba numva urutugu ruraguye, ndananirwa. Wa muntu arambaza ngo ese ngo ubonye iki? Ndamubwira icyo mbonye nuko nkoza ahantu hatoya
umurimo ukaba uri wose. Arama ngo rero ngumva nkubwire ngo abasaruzi mu murima wanje ni bakeya, ngo ibisarurwa birahari, ngo ariko abasaruzi ni bakeya. Icyo ngicyo turongera nawe arongera akinsobanurira, ngo akinsobanurire aramwaterega wehunga inshingano ngwino dukorane. Icya gatatu, wa muntu arongera arambwira ngo ngwino nkwereke ubusho. Anereka kandi inka nyinshi, inka ndazishorera hari ku kantu k'agasozi. Inka zimwe nkabona zirirukansa ziragiye zigiye kwiroha mu myobo, ngasakana nkagera nkazigarura. Izindi zagira nkabona izindi ziragiye kaza kuzigarura, nkabona izindi zihuse zagiye, izindi nkabona ko ndagenda nsunikisha amavi. Ndabona se ibyo bintu bisobanurike. Arambwira ati uwo ni umurimo. Mu murimo uzahura n'abantu bamwe bihuta bumva, uzabwira bakumva, ariko uzahura n'abandi bitambika, uzahura n'abandi uzazugenda usunikisha amavi. Rero kuba ibi bintu byose byavuzwe ni umuhamagaro. Rero ndabashimiye bashumba ba Horebu, mwaranshigikiye muri uyu muhamagaro. Iyo bitaba gutyo ntabwo mba naremeye, kuko naraje mbwira umugore n'abana ndabona jewe sinshaka umupasiteri. Barambwira madamu n'abana ngo dushaka stress. Ngaho noneho niba ari Imana ni ikindi kimenyetso. Irasaba kandi mbi ikindi kimenyetso ndakibabwira, ngo nkibabwira bamwe ngo turakwemereye kandi tuzagushigikira. Haleluya. Ndashima rero abashumba banje mwanshigikiye muri uyu muhamagaro. Ndashima abakristo, ntabwo mwatunanije, ntabwo mwatunanije. Iyo mutunaniza ntabwo tuba turi aha ngaha. Mwaradushigikiye, mwabaye abakristo beza. Hari igihe abashumba bananizwa n'abakristo, abakristo bakabarwanya, abakristo bakagira, ariko muri Horebu ibyo ntibibaho. Mwaradushigikiye, mwaradusengeye, natwe twarabasengeye. Imana ihabwa icubahiro. Ndashima rero Imana yarinze ubugingo bwacu, namwe ikabarinda mwese. Ibyo twakoraga ni kubera ubuntu bw'Imana, nta bundi bwenge. Hari abandi banyabwenge bari hanze bafite ubushobozi bwinshi, ariko ndashima Imana kuko yampaye umudamu tuzumva kimwe. Iyo namubwiraga amafaranga yaje, wenda twasabiye abantu 10, tugakora imibare twembi, tukabona dushobora kugura nk'abantu 17. Ndibuka hari umunsi umwe twagiye Soweto, baduhaye abantu ni bari 13, dusanga ibiciro byaramanutse, duhahira abantu 17. Ngo turangize amafaranga aradushirana, duhamagara umwana watwereza amafaranga ya moto. Twahawe amafaranga y'umuzungu, turayakoresha tugakurishiraho na yacu, kugira ngo turebe ko twaramira bene data bashonje. Icyo gise Imana yacibagirwa. Yemwe Imana yacibagirwa. Imana yacibagirwa. Aha. Imana ntabwo izayibagirwa igikorwa cyiza. Kandi titubikora kugira ngo abantu badushime, hoya. Tubikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ibyo ko ndababwira ni ubuhamya kugira ngo nawe uzabyigireho, ntabwo ari bibi. Umunsi umwe nasanze umukristo wacu yabyaye, yabuze amashereka. Akana ni mya umwana harese niki, harabati ndadusherekana busa. None umwana w'ukwezi ngira ngo arataragira n'ukwezi, w'ibyumweru bingahe ntumuhaye igikoma, nta mashereka ufite, bite arabati none ngire gute? Narirukanze nja kugura kigozi, ndamubwira ngo ngiye kigozi, uzumuha amata umwana yahage, umunsi azaza ashira, zumpamagara. Hari umunsi umwe nageze aramwe atariko pasiteri, ariko uzawerekwa.
wabwiwe n'iki ko amata yari yaje? Tinanatinye kuguhamagara, ntiturebe aho ngaho, amata yashize, hari hasigaye ayo guteka rimwe. Ndongera kandi je haranya amavira, hari umwana w'umurundi wacuruzaga za kigozi, ndongera mufatira ikindi gikombe, uwa mwana arongera arakimwa neza arakirangiza, mbona umwana atangiye gushisha, nongera ngura ikindi, ni muhe umenye ko Yesu agira neza. Umwana amaze ibigozi 3, wa mubyeyi arambwira ati Pastor rekera aho ngaho, ndakwinginze rekeraho, umwana wanje yakuze, umwana wanje karamwe ibikoma, nta mpamvu icyo wakoze Imana izakiguhembera. Icyo Imana yacibagirwa? Ntabwo Imana yabyibagirwa, ntabwo Imana. Naramubwiye nti sinshaka ko ari n'umuntu uzabibwira, kandi nta n'izina ry'iyo mvuze, ntiyagire umuntu uzabibwira. Nza ndaba umwana hayirukanka hano mu rusengero, kaba ngo Mana we naje nashizemo uruhare kugira ngo akana kamere gutya. Haleluya. Iyo mama nahayirukanka mu rusengero, ndabandisha data we warakoze. Ndabashimiye kuko mwabaye abakristo beza, mwatugiriye inama, mwaradufashije. Departement y'abamama ntabwo nzabibagirwa. Abamama barayobotse, cyane abakobwa batoya bari abasipe bari hariya. Bebe muzakomeze iki gikorwa. Aha tuhafite abakobwa bari abatoya, bari abasipe ba Diane, ba Madamu Rugwiza, bafite impano, n'abavuga butumwa bakomeye. Bari abantu ni mubakoresha. Ubu narese yangira hano nkagarama, bakayobora neza, indirimbo nziza zikamanuka, bakabwiriza neza. Ayayayayaya, mbega ubutunzi abantu bafite. Turamutse twese Imana iduhaye irekwa, ubutunzi abantu bafite twabuzaza umusaruro, kandi itorero ry'Imana ryagera kure. Turabashimiye rero ko mutagenze nabe ngo muvuye ngo Pastor aduhamagaye. Yewe narahamagaraga umunsi tugitangira ngakora amagroupe, abana nkabahamagara kuri telefone, abana nkagira waza gusanga twari dusigaye tugera mu bantu 30-40 hano. Abantu bakumva ijambo ry'Imana, abantu bakagubwa neza. Mwarakoze kuba mwaratubereye abakristo beza. Imyaka irangiye ari 5 turi muri Nibature. Yemwe Imana yarakoze. Kuva ndibuka tutangira Nibature, hari abatubwira ngo none ngo ntabwo bizakunda, ngo inongo ni mu gihugu c'amabandi, ngo bizagira gute, kandi ko kuzari impuhwe zumvikana. None se nk'umuntu uri mu nzu ntabwo yakwemera ko wabyuka saa 10 nguze mu muhanda uhuruke hano patanisha. Ariko Imana yabanye natwe, Imana yagendanye natwe. Iyi myaka yose turayikora. Reka nongere nshime by'umwihariko abantu babiri, Mutesi na Nyamanya na Madamu Obedi, ndabashimiye. Na Mama Joshua na wa mukecuru w'abagahangaha usengera kwa Nehemiya. Abo bantu ni inkingi za Nibature. Twaragendanye. Mukecuru yavuye hano ruko yimutse, kandi ari uwo murindi itorero. Nyamara nawe ni uwo murindi itorero. Ariko twarabanye, turabana, turasengana, dukora n'umurimo w'Imana. Mwese n'abari baraje bacika intege, nukwera imbaraga nkeya. Imana yo mu ijuru icyo gikorwa izakibahembera. Na Mama Jeanne narengusise, na Mama Jeanne twarabanye. Dore Mama Jeanne yapfukamaga hariya, kabandi ari umukecuru ntazagwa ahangaha, agapfukama ntashobora gusenga aho yagenda, yahoraga gusa apfukamye. Imana y'amasengesho irayazi kandi izayabibukira. Turashima Imana yabanye natwe muri uyu mwaka. Twakoze ubukwe bw'umwana, mwaradushigikiye, mwaradusengeye, ntako mutagize. Abantu bari kuri groupe y'ubukwe, mwabonye amafaranga ukuntu yariko yisuka.
hari umuntu mwari mwabona wari wahabwa amafaranga angana kuriya? N'umwe mu ijana. Ariko ifaranga ryarinjiraga naje kandi ariko se ibi ni ibiki? Ni ukubera iki? Ni ukubera abantu b'Imana. Yemwe mwagize neza. Ni byinshi twavuga. Imana ishimwe yadufunguriye iyi nzira. Hari umuntu aje twari ko tuvugana arambwira ngo pastor ngo nzaza ngo niyandikishe muri nibature yanyu. Ndamubwira nti ntibisaba kwiyandikisha. Urumva? Ibi biva hehe? Biva muri ico gitambo. Imvura ni ukuri kose. Ntabwo nigeze ntinya imvura y'urukerera. Kenshi yaranyagira nkazi ikote nkaryanika hariya. Tugaza tugasenga. Kandi ngatanga abantu barimo hano mu porote. Kazana no mu imvura. Umunsi ntawubonye ngakandagira n'ibirenge. Imana rero ihabwa icubahiro kubera yabanye natwe. Ndashimira Imana yarinze abarwayi. Mukecuru Imana yaramurengeye. Yaramurengeye ubu muhamu mubona Imana yamwongera iminsi yo kubaho. Ndibuka bakiba hariya hirya. Nubwo yaje kurwara akarembera hariya, ariko buriya burwayi bwagufasha uri hariya. Njyewe nabubonye ukiba hariya hirya. Ukiba hariya hirya. Turavuga ngo ya turabyanze. Turabyanze. Imana irakurengera. Imana se ntizirengera abantu ikabongera imyaka. Imana yamwongereye imyaka. Turashima Imana yadufashije tugakomanga bigakunda. Uyu mushinga wa Micro Mission ubu wongeye kandi kuvugururwa. Ubu natorewe muri board ni inama y'ubutegetsi. Ubundi ndi muri board y'Abanyamerika nuko nta Cyongereza nzi hamanga. Ubundi muri board y'abantu 13. Muri aba 13 nije hano bahano Nairobi n'undi mu pastor wa Bungoma. Abandi bose n'Abanyamerika. Abazungu n'abantu bari Amerika. Niza ntanga igitekerezo bakakigenderaho. Ndi muri board mu nama y'ubutegetsi y'abantu 13 bayiyoboye ku isi. None murumva ejo namubandikira. Ndababwira ngiye muri Canada. Ariko nasize abantu hariya. Mberese message mwazibona hariya. Nasize abantu hariya igihe cyose uzakenera kugira ikintu wakena kuri Horeb. Tuzatinye kumva ngo ndi hariya. Ndahari kuko muri board ndimo. Icyo tuzakenera gukora muri Horeb tugomba kugikora. Rero hari icyizere. Ubu mu kwezi kwa kabiri hariho abashitsi bazava muri Amerika abantu bagera nko muri 7 barimo no mu bishop ukomeye. Bamwe turashaka kuba muri worship. Aba bantu muri Horeb bazabaramya tukumva turagiye. Turashaka kuzaza twirebere gisubi. Mushaka indirimbo z'icyongereza. Mushaka indirimbo z'icyongereza, indirimbo nziza mu kwa kabiri amatariki bazaba bageze hano tuzayababwira, nzayabwira abashumba bazabafate neza. Ubo bari badutumiye na madame ngo tuzaje mu Mombasa ngo tugira n'icumweru duhe twakira abashitsi. Ariko ndababwira nti tibigishobotse. Ariko umunsi wo kuza kuri Horeb mugomba kuzaza mukabana n'abashumba mukabana n'abakristo. Icyo mugi hari n'igikorwa bashobora kuzakora kiri missionnaire ikorwa cy'ubufasha. Rero ndatinze Imana rero niyo nzira yaduciriye. Icyo tubasaba nuko mwadusengera tukazagenda amahoro. Ku cyumweru nk'uyu munsi ntabwo tuzaterana namwe, tuzaba twaragezeyo. Tuzagenda umunsi w'ejo. Mudusengere mukomeze umurimo w'Imana mwahamagariwe. Mwumvishe ko naje nakomeje kwihangana
uwihanganye aranesha. Imana ihabwa icubahiro. Tuzahora tubasengera, ntabwo tuzabibagirwa. Kwa ko ngo ibinini ntabyo bizamfata mu izina rya Yesu. Reka mbisubiremo, ibinini ngo bizamfata, ndeke ko nishingano ntabwo bizamfata mu izina rya Yesu. Ndabivuze, Satani abyumve. Ni itangazo. Muzakoreho duma. Mfite akazi ndeke kubatera inkunga. Muzakora igiterane muyiyambaze ndeke kubafasha. Wenda ntiwafasha abantu bose, ariko wa munsi wangirende, umunsi wafatishije. Ariko ntimuzandikire mwese umunsi umwe. Ntimuzandikire umunsi umwe. Tuzaza tugenda tureba kategori kugeza Imana igize icyo ikora. Mwakoze rero, reka abashumba baze kudufasha gusenga. Ndumva ibindi twavuga gusa bikaba birebire. Hanyuma mudusabire umugisha. Ariko hari akantu kamwe nari nibagiwe mu byifuzo nari mfite muri iyi minsi, ntabwo nzabireka. Hari abana b'abakobwa narimo nsengera ngo bubake. Abana banteye umutekano muke. Tuzakomeza tubasengere kugeza data bahinduriye amateka. Sawa, turashoje. Imana ibahe umugisha. Arakantu nibagiwe kubera numvaga mfite ishavu ryinshi. Banda ntagira ikibazo, turi kumwe, ubushobozi niho bugiye kuba. Ndashimira Abanyakiraya, umuryango wa Mama Nyakiraya ndawushimiye ko barabizi tuziranye ibyo baza bakora. Arakoze. Twakomeza tukavuga famiye y'Abagaza. Sinzi umuntu niba ari Bizimana umwe wa Kitengera, hari udutera imazaba ngo kandi abantu ko baranshomboroza. Ngo abantu ko baranshomboroza. Uyu muryango w'Abagaza ni inshuti. Nta kintu twabirukira ngo tukibure tukabagisha inama. Uzi ko pasiteri azagisha inama umukristo abatigira gutyo. Mama Nyambo, nawe turakuzirikana. Burya nduzare abantu bacetse ngo ngira none ntibakora. Mugende muzakomeze ibyo mwadukorera muzabikorere n'abandi. Niko gukomeza kwagura ubwami bw'Imana. Turabazirikana ababyeyi, ntacu mutakoze ku bwacu. Mama Seru, ntacu mutakoze. Twabigiyeho byinshi. Nzaro, mugende mukomeze mu rubyiruko. Uriya niwo mukingi mufite. Mugende urubyiruko muzarugeze ku ntego ihambaye. Abadiakoni mugende muzakore. Abana ibintu byo gusigana. Ese musigana abantu basigana mu murimo w'Imana ngo bigende gute? Ntabwo mwamukorera uriya revera. Ni Imana, ni ibihembo muzahembwa. Ariko igihe cyose uzavuga ngo ntibindeba, reka nsunike. Ngasunika, kurasunika umugisha wawe. Wisunika umugisha. Ngo birandambiye, usunika. Urasunika umurimo w'Imana, wewe uzabehute. Umurimo ntabwo ari wa revera. Umurimo no w'Imana. Uwo nguwo niwo tuzahemberwa. Murakoze cyane. Mwese abantu mwihanganye mukaba mwicaye kuza aya masaha. Nta n'utuzi twebwe twasomye mwe nta n'utwo mwabonye. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ntabwo tuzabibagirwa kubasengera uko Imana idushoboje, tuzaza tubibuka. Imana ibagirire neza. Imana iho umugisha abashumba bacu n'abari kudukurikira kuri Mutandao. Nabo turabazirikana ineza yabo. Imana ibaha umugisha, murabeho. Abantu bose murakoze kubwo kwihangana. Iki nacyo n'ikindi gikorwa kigaragaza urukundo. Rero ni byinshi ntitwabirangiza. Imana nizi kubara neza kuruta abantu.
rero reka dusabe revera ve hasi dusengera abavandimwe, araza gusoza asenga asabira n'abantu umugisha, abantu bose n'amaturo batanze n'ibikorwa byose bizakorewe aha. Karibu. Reka tubasabire mu rugenzi bazafata rw'indege ejo kugira ngo bazahoruka amahoro, nabo n'abana basanze bazabakire neza, ndetse n'itorero muzahitiramo muzarikoremo ibikorwa nyine mwakomezaga gukora. Rero tugiye kubasabira umugisha wose, ndabizi ko uzabakurikirana. Mana iri mu ijuru, niwe imbaraga zacu, niwe gakiza kacu, niwe humure ryacu. Iyi myaka yose twari tumaranye n'umushumba ahangaha mu rusengero rwa Horebu, turagushimiye yuko wabanye natwe mu bikorwa bigiye bitandukanye by'umurimo w'Imana. Ndagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru, mu mwanya tugiye gutandukana. Data wa twese uri mu ijuru, komeza ubane nabo. Iyi famiye ya Pastor Nehemia n'umudamu uzobane nabo mu rugenzi bateganye ejo. Mwizina rya Yesu Nazareti uzabayobore bazagerera amahoro. Ni wowe mahoro yacu, niwe gakiza kacu, niwe humure ryacu, niwe gisubizo cy'ibibazo byacu byose, niwe soko nziza. Mwizina rya Yesu Nazareti uzababere igisubizo cy'ibibazo byabo byose. Proje bazagira Mana, aho bazakandagiza ibirenge hose mwami, ni ku ijambo ryawe rivuga ngo aho muzakandagiza ibirenge ndahabahaye. Mana, aho bazakandagiza ibirenge byabo uzahabagabize mu izina rya Yesu, bazabashe kuhahindura. Urakoze Mana, turagushimiye yuko uzabana nabo. Data wa twese uri n'abana bazasiga muri Afurika, abana bazasigara hano, ni wowe uzi kuragira ababyeyi bazabona imbaraga zawe. Itorero ryawe Uwiteka mwami urikomeze, twebwe twese turasaba imbaraga zawe no kubaka ubushake bwawe. Wowe Mana izitanga kumenya no gusobanukirwa, mu izina rya Yesu Kristo ubaheze gusubizwamo imbaraga n'ibyiringiro, mu izina rya Yesu Nazareti. Niwowe byiringiro byacu, nta wundi mugisha utari muri wewe. Data wa twese uri mu ijuru, wigaragaza nk'Imana, tubona ukuboko kwawe. Turagushimiye Mana, ngahega Mana, tukweretse Mana data wa twese uri mu ijuru, ibice bya 10 ni sadaka yatanzwe Mana data wa twese uri mu ijuru, ngabarambuye ibiganza byabo batanga biriya bikorwa byose. Hereza umugisha buri wese mwami wabashe kwicara, buri wese wabashe gukora igikorwa, buri wese mwami Imana turamukuragiza kandi turamusabira umugisha wawe. Data wa twese uri mu ijuru, wigaragaza nk'Imana, tubona ukuboko kwawe. Turagushimiye Mana data wa twese yuko wigaragaje nk'Imana, bw'ibyo byose niwe tusabye, twizeye kubikoze ku buzima bwa Yesu Nazareti. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana